Haga jinglekai Bundesliga pada Union Berlin Persia ke Darmstadt. Haba pai shagan ke jinglekai ke Union Berlin kala khori ke namjob hadin bagalala ban pelim ke Darmstadt dai weilanot. Badia kan ke sigol jong ke Union Berlin le yo ban tiap ha ke minit ke ban riu peway lengbau Benedict. Hagway pat ke jinglekai Bundesliga pada ke Dortmund Persia ke Bochum. Haba pai shagan ke jinglekai ke Dortmund kala khori ke namjob hadin bagalala ban pelim suk ya ke Bochum dalai la ke way. Padahal kan kecil lekai Niklas layo bentiap hat-trick. Haga kecil lekai La Liga peringkat Sevilla Persia ke Osasuna. Haga kecil lekai Baro Artri Ken Hun kia kai damar sigol. Ya ke sigol jong ke Sevilla layo bentiap haga minit ke Arpeu Sau. Lengbau Romero, bad ya ke sigol jong ke Osasuna layo bentiap haga minit ke San Peusan Lengbau Budimir. Haga jinglekai peringkat Atletico Madrid Persia ke Valencia. Haga jinglekai ke Atletico Madrid kala khori ke namjob hadin bagalala ban pelim ke Valencia da Arlanot. Badia gini ke Argol jong ke Atletico Madrid da yo bentiap haga minit ke Sao Peusan persan Lengbau Lino pada haga minit ke San Pinyau Lengbau Dipe. Hagoi pai ke jinglekai La Liga peringkat Celta Vigo Persia ke Girona. Apa pai shagan ke jinglekai ke Girona kala khurbiang ya ke namjob hadin bagalala ban pelim ya ke Celta Vigo dai weilanot. Badia ke sigol jong ke Girona layo bentiap haga minit ke Arpeu Lengbau Porto. Badai lengbang ke jingjob ke Girona kala bat biang ya ke Kerdan ke Beningkong hadin bagatam Sipon ya ke Real Madrid. Haga jinglekai Ligue 1 hapring ke Kenhun Mbappe ke PSG Persia ke Bruges. Haga ke jinglekai Baro Artri Kenhun kia khai damar Argol ada bukut ke jinglekai. Haga jinglekai Serie A peringkat Fiorentina Persia ke Kenhun Martinez ke Inter Milan. Apa pai shagan ke jinglekai ke Inter Milan kala la bat pelim ke Fiorentina dai weilanot. Badia kan ke sigol jong ke Inter Milan layo bentiap lengbau rang ilekai bekensau jong ka Lautaro Martinez haga minit ke bakatsau. Baleng bang ke jingjob ke Inter Milan kala kiu biang sya ke Kerdan ke Beningkong haga minit ya khen point. Haga bagatam Sipon ya ke Juventus baduna Shigim. Haga jinglekai FA Cup hapring ke Liverpool Persia ke Norwich. Haga ke jinglekai ke Liverpool kala la bat pelim suk ya ke Norwich da San Laar. Haga wei par ke jinglekai FA Cup hapring ke Newport Persia ke Manchester United. Haba pai shagan ke jinglekai ke Manchester United kala khori ke namjob hadin bagalala bat pelim suk ya ke Newport da Sao Laar. Haga jinglekai final jong ke Super Cup hapring ke East Bengal Persia ke Odisha. Haba pai shagan ke jinglekai Baro Artli Kenhun kia khai damar Argol hadu bukut ke kendai per minit. Badai haga extra time ke East Bengal kala yo bentiap ya ke gol penjob haga ke jinglekai final. Haga bagalala bat pelim ya ke Odisha da Laar. Baling bang ke jingjob ke East Bengal kala yo benra ke Super Cup menta ke Samoy. Haga jinglekai Asian Cup Round of 16 hapring ke Indonesia ke badan haga Kerdan ke Shispa Saupenriu haga FIFA ranking Persia ke Australia ke badan haga Kerdan ke Arpeu San. Haba pai shagan ke jinglekai ke Australia kala laban pelim suk ya ke Indonesia da Sau la ke way. Baling bang ke jingjob ke Australia kala yo benrung sya ke quarter final. Hagway par ke jinglekai ke Bakham Internet apa dengan Tajikistan ke badan haga Kerdan ke Shispa Nriu haga FIFA ranking Persia ya ke UAE ke badan haga Kerdan ke Nriu Peusau haga FIFA ranking. Haba pai shagan ke jinglekai ke Tajikistan kala yo ban penki jar lengkong tang haga minit ke balai peu lengbau wadat. Henry Hashwaban kot ke jinglekai kata haga minit ke bekendai peu plus san ke UAE kala yo ban tap ya ke gol lengbau Hamadi. Badai lembaga ke gol hadu bukut ke kendai per minit. Baro Artli Kenhun kia khai damar sigol. Bat daily magan ke gol hadu bokot ke kendai per minit bat ke extra time Baro Artli Kenhun kia khai damar sigol. Bat day haga penalty shootout ke Tajikistan kalala bat pelim ya ke UAE ke badai ke Kenhun ke Bakham Kleinbor da San Lalai. Bat leng bang ke jingjob ke Tajikistan kalayo benrung sya ke quarter final jong ke Asian Cup haga sin ke Beningkong. Haga jinglekai Africa Cup of Nation hapring ke Equatorial Guinea Persia ke Guinea. Haba pai shagan ke jinglekai haga kela step jong ke jinglekai omdon kino gi bala bat penki jar badai haga kela mit kata ke minit ke San Peusan ke Equatorial Guinea
kahaban ile kai tang si peungot hadin bau bikoro layo priang ia garetkan. Pada haga menit ke ban riu peu pra ke Equatorial Guinea ke layo ia ke penalti Henry ke klemla ban penrung ia ke penalti. Pada haga menit ke bakandai peu plus pra ke Guinea ke layo ban tap ia ke gol ke benengkong haga ke jingle kai lengbau bayo. Pada le mang ke sigol la pelong ia ke Guinea bahkan la ban pelim ia ke Equatorial Guinea dai welanot pada orang syaka quarter final. Hagway per ke jingle kai haperingari Muhammad Salah ke Egypt Persia ke DR Congo. Haba pai sing ke jingle kai baro artli ken hun ke khai ta marshi gol hadu bokot ka kendai per minit par kumju ro hadu bokot ka extra time badai ha ka penalti shootout ka DR Congo ka lala berpelim ya ka Egypt badai le baga penalti shootout ka DR Congo ka lala berpelim ya ka Egypt ka beregari ka job bunsin ya ka tournament da pral nyau baleng bang ke jing job ka DR Congo ka layo penrung syaka quarter final jong ka Africa Cup of Nation mentau senam